Gradimo Pantelijsku pijacu na lokaciji koja je idealna za ovakvu pijacu i smatramo da ćemo time u velikoj meri izaći u susret velikom broju građana koji živi na ovom potezu. Dakle, pored pijace, pored poljoprivrednih proizvoda, ovdje ćemo i dodatne sadržaje imati, a pored ostalih bit će tu i poštanska štedionica. Do sada smo pazarali na Durlanskoj pijaci, tako da smo prezvali Pijacu jeste da mogu autobusom, ali to je opet autobus da se čeka i ovo. Moguće da mi znači ako počne da radi. Ko neće da znači gde da ide u grad na pijac ili ide u Durlan na pijac. Radi se i dalje. Uskoro očekujemo rekonstrukciju pijace Krive livade na bulevaru. Time ćemo dobiti jednu modernu, natkrivenu pijacu, što će omogućiti, pored toga što ćemo imati modernu pijacu, da produžimo radno vreme pijace, jer će biti naravno osvetljena. Omogućit ćemo, s obzirom na produžetak radnog vremena, da svi oni koji rade i do 5, recimo popodne, mogu da se snabdiju poljoprivrednim proizvodima na toj pijaci, a s druge strane, samim uređenjem te pijace, moći ćemo da pravimo i razne manifestacije kao što rade moderni evropski gradovi, tipa noćnih marketa. Jeste pametno, naročito i zbog nekih različitih drugih smena, da neko može preko noći da pazari nešto, ipak je pijaca. Pa to valja jednostavno kad ima zbog kiše i zbog sunca. I treba već jednom da se to sredi. To nije sve. U toku izrada idejnog projekta koji će, verujem, sledeće nedelje biti prezentovan gradu. Idejni projekat nove kvantaške pijace. Pijaca će prostirati na površini od 6,5 hektara, a tražimo i rešenje za novom lokacijom, za pijacom na Ledenoj steni, čime ćemo omogućiti jednu kvalitetnu i modernu pijacu i za sve naše sugrađane koji žive na Ledenoj steni.